Men azыр ушул бир нерсе сиздер менен бир салыштырмалыкты билип алайын дедим эле. Ушул залда улуумун, ортомун, кичүүмүн отурасыздар го аралаш. Келиңиздер ушу бир нерсени тактап албайлыбы? Азыркы эстрада ырчылардын ырлары жагат, азамат ушулар катырып атат дегендер бир кол чагыңыздарчы, барбы? Кыздар, а? Hem sizlerge жагат да конечно. Молодежь да булар. Жок, азыркылардын аманлыгы болсун айналайын. Мурдагылар жакшы болчу. Асанкалы, Жолдошбек, Ырыспай, Токонго эч ким жетпей атат дегендер бар залда. Ана, мурдагы чыгармалар башкача да. Мурда кандай эле мындай. Азыр мен Нурзат ырдап атканда онунар Гүлнарана тешик бар. Атайын тешіп қойғанымызда, жаңа концерт башталарда сілерді қарай тұрған жеріміз ошер қанша келіп тұр деген. Ошерден қарадым да мындай. Апалар қоша ырдап атат, Нұрзатпен отырып қоша ырдап атасыздар, қандай соның шығармалар. Азыркы эстрада ырчыларын, ырларын қоша ырдамақ тұрсын уғып жетпей қаласың арқасынан. Мен бір шығарманы уғып жүрем, 2-3 жыл болды. Кеше Баткенге барғанда ушул балаға жолығып, Ука, міне oldu бияғы деп сұрайын десем, тойға кеткен екен, жолы қалбай қалдым. Улан Ташқожоев деген үкәбісінің бір ыры бар екен. Азыр ырларын салыстырмалылығын байқап көресіздер, сіздер менен тойға кетіп қалып, 2 күн келбей қалды, мен жолы қалбай қалдым. Bir ыры бар екен. Аны мен азыр өзім айта тұрғанмызам сіздерге. Тынар ойынан шығарып атат дегендей болып қалбасын деп, мен атайын бір кусок жаздырып алғам ошол ырдан. Сүйгөнүнө, сүй темасына жазылған ыр екен да. Молодежь силер жакшы көрүп кол чабып аткан ырлардан. Bayram, dayarım koşanız. Ulanbek Taşkoçu. Nasıl sayma paralı, salkın yerdi tamalı, madrası salalı, kucaklaşıp yatalı, ölgün için öpüşüp, anan getirip kalalı. İsrail Namanbayev деген ағайыбыздың бір жакшынакай чыгармасы бар. Мидин Алыбаевдың сөзіне жазылған, Ай жарық деген. Сүйгөнүнө жазылған ырда шылтоо кылып чочубасын дегенсип жакаңдагы кызыл гүлдү жыттадым. Мына сүй темасында жакасындагы кызыл гүл аркылуу эле түшүндүрүп коюп атат да. Мында ошондой эле чувствоңуздар аябай жакшы болгон экен апалар, мындай. Жакаңызда кызыл гүлдү жыттаганда чал жакшы көрөт экен дечи кезде, мындай. Ошондой сез келсиңер да булар мындай. Шылтоо кылып чочубасын дегенсип жакаңдагы кызыл гүлдү жыттадым. Колунда матрасы жок эле Исраил экен. Азыркы кыздар ушунчалык түз ырдамайт түшүнбөйсүңөр, эмне белесиңер? Азыр уландын ырына салыштырмалуу кыздар, элестеткиле жигитиңер келди дейле. Жүр сайга барып келели деди. Силер майли дедиңер. Negedir jigitiңер матras сүдүрүп алган. Силер сурабайсыңар эмнеге деп. Булар билет экен да. Дейткен, да бара береткен. 60 Кадыров деген оңончубуз барла агайыбыз. Карасудан, рахматы көз өтүп кеткенде бир 15-20 жыл жүзү болуп калды. 60 агайыбыздын бир жакшынакай ыры бар. Келин келди жар деген. Ыр канчалык жакшы болгон үчүн ушунчалык ушу күнгө чейин жашап келатат. Кайсыл тойго барбасын 60 акенин жар менен той башталат. Күнүгө тойго барсаң, күнүгө ошолор менен. Демек бул чыгарманын жакшы жазылганында. Акыркы күндөрү Алишер Тоотаев деген инвесттен бир омону бар. Сөзүн Рахман Разыков жазган. Акыркы күндөрү ушулар менен да келин киргизип келет. Азыр угуп көрсөңүздөр, ошол 60 ким Рахман акабыздын сөзүнө жазылган Алишер Тоотаевдин келин келди жар деген бир жакшынакай чыгармасы бир кыска угуп көрүңүздөр, андан да улантабыз. Gelin geldi appak çolu salınıp, periştedey betinin nur alıp, ülküsünün şıngırağın bulaktay, naristenin ünü durak canırı. Авторга кол чаап койсок болот, Рахман агайыбызга. Мына күлкүсүнөн наристенин үнү турат жаңырып, мындай. Gelin geldi, arkasından перзент келсин, наристе келсин дегендай жакшы тилек менен ырдалган ырда. Акыркы күнү дагы бир ырды ырдап жүрөм да, кондай угуп жүрөм бир ырды. Же менин крышам жылып кеткен.
же ошону берип аткан телевидениянын крышасы сылып кеткен, же тиги врачканы кыжылып калганда, келин келген тууралуу дагы бир ыры бар экен. Экөөнү салыштырып көрүңүздөрчү. Даярбы, маэстро? Gelin gelgenski, çaydan koyganski, kaynene kaynata çırıgaganski. Gelin gelgenski, üyde oturganski, güyösün ayabay semirtip bakanski. Ana, ырды кара. Gelin gelgenski, çaydan koyganski, kaynata kaynene çırıgaganski, güyölanı semirtip bakanski. Ayski. Ana. Güyölanı semirtip Zalda katın algandan semirip ketken erkek var mı biri? Nabarat ko, teskeri ko. Ayal algandan raman kalat ko, 4 aydan keyin.